ایوار باش بنیرن هجا ایرو اند دیالوگا اکادمیک دا به هورا دیگل دو میوانی منی هجا همکاری منی هجا کردستان ترکیه دیگل پروفسور دکتر عبدالله کران و دیگل دوچند دکتر وهاب چوشکن امی لسر پولیتیکایا ترکیه بونی باخفن ترکیه بون چند جبو برجوندین کردار راسیوناله انجام بیچنه و آلترناتیوا کردان یا ترکیه بونی گلو چیه هر دو میوانی من به بابتی به سالانه پر چالاک پر اکتیف به آنالیزی خواه به نرینی خواه به پیوینی خواه ده رای گشتیا ترکیه دا ده رای گشتیا کردان دا نرینی خواه پیشکش دکن نرخاندن نوان پر هجا و گرین کنه لی بگومان دنابرا نرینین هر دو میوانی من دا نرینین جداجی هنه فرقشی هیا شخوا لورا من پر دخواست کو دو نرینین جدا هبن کو ام دکاری بن براستی دست به دیالوگ کی اکادمیکی یا راستین بکن ده مسألة تركيا بون مسألة سياسة كردان ومسألة سياسة HDP'yi بشو برو پر به انتنزیو پر به اکتیف چالاک جالی مدیا ترکان وقت مناقشه کردن لسر HDP لسر جسر HDP را براستی کردان را دیزاین کتیداین برگهک رگهک دن تیداین ناسنامه اکتی گوهرتن او قنبه فکری منن رامانی منن از بهتر ایشب داخل دکم میوان من analiz اینخوا به چارچوبه ناسنامه نتوابون و کردستانی بونه دا چه رولا ترکیه بون هیا ام دست به بابتی دست به مجارخه بکن پیشی از دوچند وهاب اگر اوقاتتن نبه تو itiraz ettiğine az یک problem هیا بامن kahraba Profesör Abdullah Kıran desmi bikim jiber kud medya Türkiye'de serbestiyet makalek nivisi u رخنال سیاست ترکیه بونه یا لسر پولیتیکای HDP'yi کر و پاشه او کتجه هبو پولمیک کتجه هبو لسر بیا نیرینی تهبون اگر ممکن با ام پروفسور عبدالله کران دست به مجارخه بکن پروفسور کران تکاری نیرین خا یا لسر سیاست کردان یا لسر HDP براستی بداخل زمان اگر ممکن و جبابتا جمجارا که هر زیده جاری کردان وقتی مناقشه کرن HDP پارتیه که کردایه یا پارتیه که ترکیه پیشی زلالبونه که ام سروی پرسه او بکن دینن پاشی ام دست به او کاخه بکن مجاره بکن ایوار باش سلام ام بیجن جتاراجی وهاب راجی سلام ام خودشی نمس وهاب جمن بچوکتر جاکی چند سالا که جمن موضوعی بیوی اوای تکه محردی اشتی حساباندن ایرو تو بنابرکاریت هیوی دارن و باش ده بکن از واقع شناکن یعنی برنامه اینترنتی داشتیم به همراهون چند ساله کی نه HDP هر وقتی کتی زنین جروجا کو آوابو و سر 8 سال در باس بو جروجا کو آوابو حتی ایرو ده همو بیانین خوین جبوی رای گشتی دا سروکین HDP ریوبرین HDP سیاست مدارین HDP هر قابل بیجین کو HDP پارتیه که کردنینه HDP پارتیه که ترکیه
HDP ام بیژن وک سیاستی ترکیه بون دایه برخو خوزه دویریه دا د سیاستا ترکیه دا به رنگک نو دنگک نو و هر وها دوی چارچوبه دا سیاستی بکه لیبیا من اف گوتنین کو آلی ام بیژن سروک و رهبرین HDP و تکرین هر چقاس اوان پارتیا خو پارتیا که ترکیه بدن ناسکرین جی امزانین کی کو دنگدارین کرد کسین کو جالیین کردارای گشتیا کردا کو HDP د پاریزه دستک دکل پشتویه د هلبجارتنان دا ام بیژن آلی کاریا وید که وید پاریزه او HDP د دل خدا وک پارتیا که کرد بین و دخوازن کو HDP وک پارتیا که کردی خدا ناسنامه یک پارتیا کرد به دخوازوان اوه لی امزانین که HDP راست نتنه جی کردا جی چند هیمانین جهه پکتی جدست پیکی وعده امزانین که ترکیه هن درو دورین که به سیاست خویا چپیتی و چپگیرین تنزانین و ناسکرین او جی دناو HDP دهنه لوما او جی بگومان وسا ام بخوجی دزانین که نخوزن دلی وانجی بشکینن هر وها وانجی دوان نیر خاندنین خدا دادن پیش بری خو پیش چاوی خو و سرویه که دوین که HDP پارتیه که ترکیه نه تشتك خالك اساسي خالك جرينج هيك يكو اساسا بسركم الدون نويسين جي مش بيكر اس تدا بروسا زيدا بينم زمان ناخذ جيكو او جي بمجارك بوليميكي اساسا بلكي جي تشيدرك بمجارة بوليميكي جي يعني مجارة جنجاشي دفجاني لسر بيفيني او مثلا HDP وتركيا يبوني يكو ايش هم خوزنش خدوه چارچوبه دا بيفين بيعمل لبر دعفكك هي يعني دعفكك البيش كردات يدانين او دعفك جي تشي اگر هم بپرسن جخو ايرو لتركيا هر كسي كل تركيا ورا الدنيا ناسنامه كوي هي او لسر ناسنامه ويجي ام بيجن دنويسي نكو هم ولاتي تركيا يعني او كسي كو هم ولاتي تركيا جخو باوايكي خوزاي باوايكي تابعي بدينا به تركيا يعني تي تركيا ام بيجن وك باواي جغرافيا و ام بيجن ولات والدولة تي تركيا تشوابكي او تركيا او كاسين كو تركيا بونوان لسر تشي اساسي لسر بتشبنجاي وي تشي ببا ام بيكورا جورجي تافلي افتشتي بيامن لبر وك كومغود دسبيكي داجي دافك افك يعني تركيا بونه وك ام بيجن ترك بونا كردا وك پروسه ام بیژن انجی دماجویا که وساته دیدین کی کو جهن علیهن کسان و ترکبون yani ناسنامه ترکبونی قبول کردن و سروی ناسنامه سیاست کردن و بوی اوایی د سیاست ترکیه دا جیستندن çünkü امزانن کی کو گله کس ناسنامه کردی عاجزن ناخوزن که کرد دوی ولاتی ام بیژن بناسنامه خو سیاست بکن بناسنامه خو ام بیژن تکلی جیان سیاسی ببن لوما ترکیه بوند بیژن yani دوی ترکیه بونه دا وکم گو بیامن دعفکه که اوجی اوکی که دخوزن که ترک ببین کرد در ناسنامه خو بردن اساسا مسئله وی اوایی اگر لسر دمکی چند سال بره من نمیسه که خدا جانی بو زمان اگر لسر اساسی که ترکیه بونه اگر مقصد ترکیه بونه هف ناسکرین به هف کلجینا جواتا کرد و جواتا ترک و هنگی وی وقتی دوی اف دماجو نیک آلی به دو آلی به چاوک ام بیجن مثلا جبوی کرده ترکیه بون تشتكو سهبه جبوی ترکا جبوی چقدر وی کردستانی بون هبه یعنی اوجی جغرافیا کردان ناسنامه کرده دیروگا کرده وی یک آهان ناز بکن و اف لسر دملان هره یعنی نت سر ملکی و نت تنی سر عالیکی و ام زانن کی کو بسر کو هدف خوک پارتیه که ترکیه دبینه جی سیاست مدارین ترکیه جی سال 2000 به تایبتی 15 ام وروا هدف وک پارتیه که ترکیه نابینن دجوینین خدا ام بیژن دما هری خراب دا جوان ناگرن نابخو مجلس دا جی ام بیژن هدف پارتیه که سیویه کسوان ام بیژن دخوازه وانو و ام بیژن پیامین وان ناستین جدی وان ناگرن جدی حتی جویجی زدتر ام بیژن هدف رسما ایران کردن یعنی گاوا کو هدف پیگاه نوای چوا
فهم نکرد دمیتینگا یعنی کپیه ده گاوا کو هر şey her çar parti میتینگا چیکرین گازی هدف نکردن راسته وکا Türk ندیدن yani Türkiye'yi ندیدن راسته yani ev Türkiye'yi nabinin o kurdajı be siyaseta xoya Türkiye'yi bunu az dibejim ki kutişteki bir dest naxistin 3 sala siyaseta ambejin legal ya ambejin legal da li Türkiye ne geçtin dereki deskestine ki berbiçam yine yani siyaseta kurda yani mafin standına mafin bingehinda naskırna mafin bingehinda tişteki bedest naxistin xitminek ya lidereki xitminek ciddi heye ciddi can heye deve kurd ve xitmine bisinin peş çabi xo peş o jxorar nakşareye ki çekin o biyamen deve ki da kurd gelek bederengi jiketin yani Kürt edi devci evki berdin yani peçeki xo paşva bikişin hatta Kürt nefşeretçiye emi serbi peyvin Serbiya mamosta coşkun Profesör Kram guhtar kır düğün haberi da ser beguman tiştekun serzede biki henin yani nerine fatı peşkeş biki le اشترى دخازم بپرسکی وسا نزانم گاوا کو من ایرو جارك دن نویس انت بچک من خاند من گو از به پرسه دو پیشی ده وهاب بپرسم گلو به کو tekneteviyetiya Türkiye paradigmaya esasin destura zimni ya ku vaka deben ku peymaneke dirokiye piroze tekneteviyetiya Türkiye hatta ku tekneçe demokrasi yan bedeskistına mafu hakkın etnisiteyan farkiyetan neteveyenden gelo mümküne an ne Divik çerçevede eğer çekilirse mesela Türkiye'yi bunu rasyonaliteye ya Türkiye'yi bunu ya politikaya hedefi mezde bikin az bavarım çekem zedetir ve rafşa siyasi ama zelaltır bikin. Gelek spaslikim evar baş şirkeki Abdulare o metemaşa dikin hemu kesire Slavya xo Slavya Ruziye xo peşkeştikim beri her çeşitli bir fırsat teciki yaşar gelek mühimi fakat bereser Türkiye'yi bun der hakkı Türkiye'yi bun az xazım fikri zamanı benim zaman yani Türkiye'yi bun de siyaseta HDP'de dikevna şopiya siyaseta HDP'de cüdatiki mezene yani emzanın HDP hazır neslüne hade ava bu jivra hatta 25 sal yani hatta 2011-12 HDP binasnameye Kürt yani kevna şopiya HDP binasnameye Kürt de siyaseta Türkiye'de cigir fakat 2011 şunde 2011-2012 şunde HDP ket organizasyonu ikilmiyor. Bir organizasyonu ede vi kevna şopiya xo goherant yani jixol siyaseti ki nuxs berxu gol vi siyaseti got eme hatta iro riya hatta iro medmeşya medxil ki tank em duxazın riya xo frabikin o daha zede ci xo arde xo arda siyasete xo emi ki daha frabikin viyajnavi Türkiye'yi bun xistin Türkiye'yi bun manavi de evke HDP'de yani de literatürü HDP'de manavi ne Türk-u Kürt hevdun asbıkin yani ne Türk-u Kürt navvera Türk-u Kürt'a de nezdiki ki çebibi yani viyajı beguman Armanca ki viyajı fakat Türkiye'yi bun du manavi hebu de literatürü HDP'de yeki HDP yani parti kev eberi HDP bıprani ser pıskreka Kürt disekinin fakat pıskreki Türkiye edine der hakkı vanada fikru ramanı xo natanın zaman yani der hakkı viyade peşniyaleki çene dikirin gotun cibi saati şunda emme Türkiye ki can pıskrek hebe der hakkı vanada emme siyaset derxim hole o emme peşniyala xo binin zaman yani em parti tenisel
de ew ki de navenda partiya men de elbette pirsgirêka Kurd heyî derheqê ya de em ê bişoxulin feqet tenê pirsgirêka Kurd nene daha mijarê me mijarê dinê jî em ê bigirin goraviya em ê siyaset bimeşinin ya yek êdî jî gotin siyaseta Türkiye bun Almanca wî ew ki tenê Kurd di vî partiyê de cî negirin herkes bira binasnamaya xwe di vî partiyê de cî bigire. Yani Türk, ya jî nasnameyê cudayê dinê, nasnameyê mezhebî, nasnameyê olî, çu qasvana cuda henin, ferq nakin ew giştî karin di vî partiyê de ciyê xwe bigirin, fakat ciyê xwe bi nasnameyê xwe bigirin. Yani em nasnameya wan înkar nakin. Türkiye'yi bun ser vî du heb manayê de meşya, gora vî du heb manayê de meşya. Emin ji roya berê de ez vî siyaseta Türkiye bûnê ji bo HDP vî siyaseta Türkiye bûnê rast dibînim. Yani ji du sedema ez rast dibînim. Yek sosyolojiya Kurda hat guhertin. Yani Kurd îro li Türkiye her vilayeti, her heremê Kurd henin li ra dijîn. İro vilayeta herî mezin Kurda İstanbul bû. Yani İstanbul 4 milyon Kurd li ra heye. Ji bo wî eger hûn van keseli İstanbul dijî ji bo pirsgirêkê wan çare bibînin gerek ji bo wan jî siyasetekî înşa bikin ya jî siyasetekî bînin ziman. Vî guhertina sosyolojiya Kurda gerek mere bigire ber çavê xwe ez were iddia dikim ki nasnameya herî Türkiye bû Türkiye bû li Türkiye Kurdun yani Kurd çünkü li Türkiye li her heremê henin. Edini wan nasnamedini avqas bela nebunun li Türkiye fakat Kurd li her ali bela bunun ya pirsgirêkayekî edici HDP jî yani PKK jî dibin ki Armanca me demokratizasyona Türkiye'yi yani em dixwazin Türkiye demokratik zebikin ji bo wî em dişoxin yani Armanca medine tüneyi yani işte bak Kurdistan'daki azat var siyaseteki em nameşinin em sadece dixwazin Türkiye demokratize bikin. Eğer Armanca ve demokratize buna Türkiye ise o eğer Almanca ve Türkiye'deki jan heremi Kurd dijî pirsgirêka wan çareserbûn ise çareserbûn dîtin ise wî çaxê vî siyaseta Türkiye bûn yani ji her mijarê de siyasetekî bimeşînî viya rastı fakat ew ki min raxinê min ew bû ki siyaseta Türkiye bûnê belkî rast bi fakat aktörê ne rastı yani aktörê wan tenê kesî çepkir bûn van kesa ketibun nav parti HDP ew bixwe Türkiye'yi bûbûn yani ewan eger ew bixwe serê xwe têketana hilbijartinê qet ray nedisendin fakat nav HDP de giraniya wana sosyolojik gelek kêm bû fakat giraniya wana siyasî gelek zêde bû viya pirsgirêkî mezin derdixesolê vî pirsgirêkî jî em anka dibînin îro mesela yani duro beri Ayhan Bilgen daxuyan ikida berê jî derheqê ya da daxuyan ikida giştik van pirsgirêka derdkevî holê yani bi kurtasî ez bêjim yani siyaseta Türkiye bûn eger hûn baş organize bikin û hûn bingehê baş dayînin wî çaxê ji bo HDP jî ji bo siyaseta Kurda jî kare rêkî veke gerek mere sergiya bifikir fakat aktörê wî kînin yani hûn vî siyasetê bi kîre bimeşinin li ra pirsgirêkî mezin heye nav HDP de jî em viya dibînin ji bo HDP bike Türkiye bûn yani nasnameya Türkiye bûn de HDP de xurt bike kesê hatin siyaset dimeşînin ez bawer dikim rêve nakin eger dibe rê digirin ya jî vî siyasetê xurt nakin vî siyasetê daha jî kêm dikin daha jî kudreta vî siyasetê jê kêm dikin ez viya dimeşinim pirsgirêka te pirsa te keke yani hatta li Türkiye'de kanun bingehîn de jî di siyaseta Türkiye'de jî hem siyaseta hukuki hem siyaseta fiili de eger vî nasnameya tek nasnameya yek berdewam bike vî siyasetê ew her serî ya jî nêr serî ya pirsgirêkî gelek bingehe ez jî wer bawer dikim zaten eger vî Türkiye vî siyaseta xwe guhertinekî temel tu guhertinekî gelek mühim ew neke neyne münaqaşe neke di vî siyasetê guhertinekî mezin münaqaşe neke ev van pirsgirêka berdewam bike yani ne Kurd
bi nasnameya xoya Kurd karı Türkiye uçağı jiyana xwe berdewam bike, ne jî nasnameyê dinê karı berdewam bike. Di serê wexta ser komariya Türkiye ava bû heta îro ew gelek yani îda Türkiye ya jî daxwaza Türkiye gelek zelal e. Yani dibin eger hûn ji nasnameya xwe dev jê berdin, hûn di çerçeveya Türkbûnê de siyaset bimeşin, hûn karin di qadê de cî bigirin, qada siyaset de cî bigirin, qada hukukê de cî bigirin, qada aborî de cî bigirin. Fakat eger hûn ser vî nasnameya xwe xwedî derkevin, hûn vî nasnameya xwe biparêzin, wî çaxê ew gelek asteng jî ve pervede dikeve. Em viya dibînin, îro jî em viya dibînin. Viya heta vî siyasetê neguhere. Yani çawa biguhere em karin viya evkekî demekî dinê bipeyvin. Heta vî siyasetê neguhere. Zaten yani Kurd jî o nasnameyê dinê jî yani ji vî nasnameyê yekbûnê îtiraz wan hebû. Her kes nikare divrade ve aramış jiyana xwe berdewam bike. Belê. Profesör Kram doçent bihap dibêje rasyonalîteya ew ke yani Tirkiyeyî bûnê heye. Ew jî sosyolojiya Kurda ye. Sosyolojiya Kurda da Kurd êdî li temamiya Tirkiyeyê belav bûne. Belkî nanî ziman li dibe ku li vir qestavê ew be asimilasyon jî heye. Yani ya rastî di sosyolojî di nasnameya Kurdan de guhertinek sosyolojik heye û em dizanin ku ji destpêka hişmendiya HDP hê di salên heftê de ideolojiyek pragmatîst e li gor civatê li ku derê ba bi ku derê ve ba bide ber bi vê rêgehê diçe. Di salên hefteyê heşteyî de Kurdbûn bilindbûnekê girîng ew dikir. Prosesa înşabûna netewî ya Kurd hebû. Ya rastî ew zihniyet xwe da ber kurdiyetiyê. Lê ji wê ew ke derdikeve ku niha jî weke ku pragmatîst tevdigere dibêje yanî waya bingeha çêkirina siyasetê baştir e ji bo min. Ez dev jî nasnameya Kurdî berdim ji ber ku ya rastî eger em îro ew polîtikaya îdeolojî û paradigmaya HDP û binêrin hê di salên notî de tê bîra we medyaya Tirkiye köşe yazariyên Tirkiye ên wekî Taha Akyol, ên wekî Hasan Cemal, ên wekî otorîteyên din her ji partiyên berê ên HDP'ye re digotin ku Kurd bi tenê bi polîtikaya etnik nikarin tiştek bi dest bixin. Eger dixwazin tiştekê bi dest bixin divê partiyekî Tirkiyeyê bin, divê ew nasnameya xwe etnik û neteweyî biguherînin. Yani bi vî awayî mirov dikare bêje encama vê avakirina kamusal yani êpaplik ya Tirkiyeyê jî biçek. Gelo ez zanim tu rexneyên te henin di vê warî de ku Kurd bi temamî jî di partiyekê de heta organize bin tu dibêjî ku nikarin Tirkiyeyê idare bikin. Gelo vataniyên misyonên partiyekî siyasî ya Kurd ya esasî ya sereketî ye. û rica min işte bi diyalogê bi polemîkê bi tiştên tezên nêrînên ku kek hapanî ziman bibe ev têde bibe çarçoveyê de nêrînê xwe pêşkêş bikî. Kek yaşar. Tiştê ku kek wiha dibêje li Tirkiye li seranserê Tirkiye nüfusa Kurda bela bûye. Ew rastiyek e. Yan rastiyek e sosyolojik e çünkü Kurd bi rastî jî belkî îro hema bêje belkî nîvê nüfusa Kurda
ji ser axa xwe ji cîwarê xwe bûye û em bêjin li gelek metropolên Tirkiye tar û mar bûne û belawana bûne li wan cîviya dijîn lê hin ji wan em bêjin mesela hemû civata Kurd em bêjin hemû Kurd ne ku bi van salê dawî em bêjin 40-50 salê dawîyana lê Kurdên ku ji berê jî civata Kurda li Stenbolê û li Enedola navîn jî hebûn yani Kurd roja ku em bêjin Tirk hatine Anadolê li wê derê bicî bûne em dikarin bêjin kî ku bi wan re Kurd jî hebûne bi wan re Kurd jî hatine na siyasetek Kurdaya ku divê siyasetek wisa hebe ki Kurd siyasetek wisa em bêjin rêve bimeşînin kî bibêne vêva Kurdê ha jî hemêz bikin li vir helbet yani divê partiyek Kurdayekî ku van Kurdên ku li Anadolê em bêjin di nav civata Tirk da dijîn jî hemêz bike hebe lê ez li hember çime yani em bêjin ew partiyekê Kurd e ku bira partiyekê Kurd e ku derkeve û bêje wek HDP ez yani ji îdarekirina Tirkiye re namzetim ez dixwazim hemû Tirkiye îdare bikim ez dixwazim demokrasiye bînin Tirkiye ez dixwazim em bêjin mesela çarçoveya mafên mirovî firehtir bikim bi Yekîtiya Ewropa re bikim ku Tirkiye li hev were û Tirkiye beşdarî Yekîtiya Ewropa be siyaseteke bi vî awayî nekarê partiyeke Kurd e çünkü çima nekarê partiyeke Kurd e em zanin ki ku demokrasiya Tirkiye li gor nêrîna min yani meseleyeke pirseke li Tirkiye pirseke demokrasiyê nîne mesela Kurdiye ye yani eger heta ku mesela Kurdî çareser nabe xwe Tirkiye demokrasî jî pêk nayê çê nabe loma divê Kurd bi aqilê xwe bi fikra xwe bi hemû xebata xwe ya siyasî giraniya xwe bidin ser wê yekê ku siyaseteke wisa bidin berxwe ku ew siyaset navenda wê siyasetê li ser çareserkirina mesela Kurdî be ev yek ya didiye Kurd 30 salê dawî da di nav bera du aliyan de ge vî alî parastin ge alî din parastin her carê meyla xudan aliyekî û kirin ku ew aliyê ku meyla xwe giraniya xwe em bêjin ji bo wan nîşandan ew bûn desthilatî demekî şu da em bêjin piştgiriya xwe ji wan vek qetandin ew kesên ku bi rayên Kurda bi destek û piştgiriya Kurda li Tirkiye em bêjin desthilatî bi dest xistine jî ji Kurda memnûn neman û yên ku Kurdan wan ji desthilatiya wan jî iqtidara wan kir jî ew jî xwe ji Kurdan re em bêjin wan jî dijminatî dikir bi vê siyasetê ez dibêm Kurd nagêjin derekê çünkü Kurd yani divê li xwe bizivirin yani heta ku Kurd nikaribe gundê xwe bajarên xwe ciyên ku lê dijîn nüfusa wî piraniye kî ku bi hezara sala em zanin kî ku li ser axa dira ku Kurd lê jîn Kurd wêrê piranîne heta ku li wê derê mafê wan nê xwe rêvebirinê mafê rêvebirî li wê derê bi dest nexin heta ku li wê derê statiyek wan nebe ew nikarin em bêjin Tirkiye jî îdare bikin û kes îdarekirina Tirkiye jî rêvebirina Tirkiye jî vê rêyê li ber Kurda ve nake ji ber wê yekê loma ez dibêjim kî yani HDP navê çi dibe bira bibe yani ew partiyekî ku ew dixwaze em bêjin di pirsa ji wê di siyaseta xwe de çareserkirina mesela Kurdî wek bingeh wek navan em bêjin nîşan dabe divê dev ji wê siyaseta em Tirkiyeyîne Tirkiye bûyîne berde û wek baş ve bikişe çarçobeyekê ji xwe re deyne û wek ku me got hilbijartinan da jî ew neke yani em bêjin her carê meyleyekî negre bala xwe bidine ki ez nimuneyekê biçûk bidim we eger divan hilbijartinên herêmiyên yên bajara em bêjin ku em bêjin sal nûvekê berê çêbûn eger HDP li tevaiya li seranserê Tirkiye piştgiriya CHP nekira em zanin kî ku derên wek İstanbul û Ankarê û İzmirê ihtimalek mezin ew ê ji destê AK Partiye derneketine eger yani mesela namzetên xwe bi xwe nîşan bide an jî di navbera di her du blokan da meyle yekî negirte ez ne bawerim ku AK Partiye û Erdoğan bi vî cûreyî bi vî hişkîtiyê dijminatiya em bêjin siyaseta Kurda bikire û her wiha hemû şarederiyên ku HDP di hilbijartina da bi dest xistine bi vî awayî pûç bikire û destaniya ser wan û qayîm bavête loma divên vê siyaseta ha vê siyaseta ha em bêjin bi Kurda re tiştekî nayne Kurd divê xêzika wan xeta wan kifşve û li ser wê siyasetekê bikin û partiyek Kurda ku ez wek hevkariye bêjim navê wê jî mer dikare ku yani navê em bêjin bira navê hevkarî ve partiya hevkariyê her gav di hilbijartinên Tirkiye da jî wek em bêjin
çareserkirina mesela Kurd û mafên Kurda ji bo xwe em bêjin navend bigire û li ser vê yekê bazar bike bazar bi kê re jî bike bi piranî yanê divê Kurd kî li Tirkiyeyê dikare bibe desthilatî ya jî li ber desthilatî bûnê ye bi wan re bi aşkarayî li ser çareserkirina mesela Kurdî li ser sûtatiya Kurda li ser pêşxistina em bêjin mafên Kurdan mafên çandî mafê ziman li ser wan bazarekê bike zanî gava ku o vê yeka ha jî yani aşkerayî bike ne ku em bêjin em ê îşta Tirkiye xelas kirin em nikarin hemû Tirkiye xelas kirin bavê kesekî ku em xwe xelas nekin çawa Tirkiye xelas bikin divê çarçovê da divê em siyaset bikin yani heta ha mesela gazin dahatin kirin gaznek divê warî da jî ev ku dibêjin ki yani li Tirkiye li gora em bêjin rêbazavayî em bêjin kanûnî Kurd nikarin partiya ava bikin em zanin ku îro li Tirkiye sê çar partiyên Kurd hene ku piranî jî federasyonê dixwazin heta han ji wan berkê serxwebûnê jî dixwazin niha li Tirkiye yani her çiqas çarçova em bêjin maf û azadiyan hatbe sînordar kirin jî çend partiyên Kurda hene û ev partiyên Kurdayên biçûk jî niyê weka Haq Parê û Pakê jî dixwazin ki ku li seranserên Tirkiye ofîsên xwe vekin em bêjin nûnertiyên xwe vekin û vîya wayî siyasetê bikin ez vê yekê jî şaş dibînim ne lazim e ne pêwîst e yani divên partiyên Kurda li herêma Kurda li dera kulê li nav Kurdan da heta ji destên Kurd bin û her tiştî di destê wan da ve û ew partiyên din jî gava ku hatin li wê derê xwestin tiştekê bikin divê bizanîn ki ku xweyê wê derê hene ew xweyê wê jî ew partî bixwene nehewceyê ku tu li seranserê Tirkiyê em bêjin wek ku me got şaxên partiyên xwe vekî bi navê hevkariyê Kurd dikarin wek em bêjin partiyekî sîvanî şemsiyayî ji bo xwe ava bikin û ew jî riknên wê prensîbê wê jî rûnên eşkera bikin kifş bikin ji xwe em vê di çarçova siyasî da li ser vê xeta ha em siyaset dikin wallahî em bêjin yani vê partiya ha piçekê ew li Amerîka em zanin ki ku karê lobiyê ew şirketên ku karê lobiyê dikin hene yani ji bo siyaseta ji bo ew ka di siyaseta Tirkiye da bê van tiştê ha neşermin yani hema bira dixwazî cera nebêjin partiya siyasî jî wek lobiyeke Kurd jî bixebite yani lobiyeke Kurdaya ku 30 salî em bêjin ew qasa li Tirkiye bixebite heviye hîna niha Kurdan di mesela mafên xwe da ez bawerim hê bêtir pêşveçûbûn loma ez divêm vê xeta çûyî vê riya ku em bêjin Kurdan dane ber xwe yani netireye û em zanin ki ku ji xwe HDP bi serê xwe sosreteke yani tu fem nakî serokên wê çawa tên bijartin kîne em bêjin kî wê rêve kî em bêjin rêveberê wên çine yani li Stenbolê niha ez bawerim dora 12 wekîlên wê yani millet yani wekîlên HDP'yê hene ji wan anên zam kî belkî hevdî de eslê xwe Kurd bin jî dengekî ji wan dernake ve çepên Tirkan e kerem ke min go gotinet David Ego yan باشه دوچند دوشکن او همو پیوندی بالدگل او کتنن نرین تنن ل از خازم سربیا بپیوله گلو دو دما بحثا گوارتنا سوسیولوژیا کردان دکی که کرد تمامیا ترکیه بلا بونه و بونه ترکیه گلو ما کردستان گلو ما نتوه کرد ناسنامه کرد یا تاریخی اوجی هاتیه گوهرتن یعنی ایدی چاوکو پارادیگمایا PKK دبیجه ایدی ندما نتوه بونویه yani Kürdistan jibome coğrafyaya bes gelo vek welat Kürdistan vek نتوه کرد گلو برجوندین وی گلو حساسیتین وی سوسیولوژی وی ده حال حاضر دا نه بردوامه نه دوی سیاست کرد بری هر تشتی سیاست ویا بکه یعنی ناسنامه نتوه و ولات لیواری دا نرینت خازم فهم بکن جبر کو بله دنگ olan de az hevi dikim
dengeme baş ve bihistin mukhaben ev kementine berguketine naha zemin le az hedi peyvim jibo kolan ne de bele doçent vahap eğer tikari bir neyni khasel biyad beji paşe az khazım piştevi persekeden cevabım cevabım her duyan. Kiki yaşar pırsatı karım var versiyonum. Yani her deri, dünyada her deri sosyoloji dugoharı çünkü em demek ki gerek gariptenin divi sosyoloji kurdaş dugoharı, her ali dugoharı yani ciyoxu da geçtikin, kemne şopiyavan da geçti vesaire. Lekolin der hakkı kurda teşekkürün yani dil nüfusa kurda teşekkürün. Em viyadi binin yani bilhassa de civana de horta de nüfusa horta da viyadi binin yani bana mesela van kesa jibere kemtir kurmancı zanı yani zamanı hoş jibere kemtir zanı vakta hunura mezedikin je ali çandi asimilasyonu ki heyiya rastı fakat livrat işteki balkeş edinhenin van genceme horteme civaneme belki bu kurmancını karı bir peyven fakat hassasiyet van kurdici zede be yani viyaji hey devleta Türkiye je ali çandi asimilasyonu ki despehist veya yani lura gelek mesafe ki mezin girt viyaji ne perskireka 20 sali 30 sali ji 1920 hatta İrote siyasete encama bir siyaseti veya gerek merebere teslim bike fakat adi siyasi asimilasyon ku evdukhas ne geçti bir evki Kürt hina jinasnamaya hukudi dert kevin Kürt hina belki vakbeli zaman nevan kabiliyeta zaman nevan hüner zaman nevan kim bu yıl Türkiye bu Kürt Türkiye'de bejim kim bu yıl fakat hassasiyet van siyasi zede de be İro o HDP vakta emde mezedikin ki Abdullah Jigot ji siyaset ji ali siyaset gelek cana puştu be fakat devi roşe de ji 6 milyon ray degre yani bir raya ji bu çi degre ji bu hassasiyeta kurda degre bir hassasiyeti hina heye fakat Lale'dine yani gerek mereviyacı kabul ki Kürtçi le her ani Türkiye'nin vakta derin le Türkiye dijin lura Türkiye jidi velatevan az ser koşbera rekolindeki çekiribum yani hazarun nesudun noda le o davi mesela bu Mersin'e, Adana'ya, Antalya'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya vakta hum buvanla de peyvin kes yani güçtük de hışyevan da Kürdistan heyi geçtik hassasiyet avana kurda hey vakti hunluvan de persin nasnamaya kurtinin zaman levra perskirek fakat hunikira jiyan haber devam bakın hun juvara de bejin bilhassa egede levra hatın dünyayı levra mezin bunun viyajı nüfusaki gelek mezini de ben levra jiyan haber devam bakın İstanbul'e, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya, Mersin'e, Adana'ya yani velat artık Urajı bovan velateki bu yer gerek mereviyacı kabul ki goravya mere siyaseti meşini Türkiye bunca bu vi evkedeci bu vi sosyolojiye de gerek mühimi. Yani hassasiyete kurda nasnama kurda jortera ne bu ya ez baver dikim ali siyasi hun mezerkim ya daha zede bu ya ali çandi gerek püsküreki ki mezineyi fakat ali dine 1905 hatta euro bilhassa vi hafte salide gerek guhartineki mezineyi jali sosyoloji siyaset medarji lekolnerji gerek vi guhartine bigre berçave bu goravya siyaseteki bir meşinin. Beli, ev sosyoloji heyeli tabi xebat li ser sepandina hişmendiya Türkiye tijî li ser heye yani jiyana rojane ya kamusal ya Türkiye'de em dibînin Türk çava wisa dikin ku birasî nêrînên netewî, nêrînên Kurdistanî, siyaseta Kurdistan, Kurdbûn, neteweperwerî ciyê behele ve regeha ku îro dibêjin ku ji bo Kurdan herî rasyonal e.
لی از سیاست Türkiye keki via rast yani siyasete Türkiye siyasete devlet via belirle via yani çok az eğer در حق ناسنامه دخواست و کمپ به بیچاره او قشوره ریوده به ویا گلک زلاله yani siyaseti de via dibinin fakat viyacı gerekmede bir berçave xo sosyoloji carna vak devlet duxwazıdır ya devlet duxwazıdır nameşi yani van kesa mesela zaman xistin zaman destevan girtin be televizyonu be perverdeyi zaman destevan girtin fakat hişmendiya siyasici hüşevan destevan ne girtin ne karbon bu girtana yani viyacı heyi do ali gerekmere bir fikri yani do ali gerek bir fikri keki Abdullah Cizanı yani evji van ekoyine Türkiye gerek cinezik dişopini Libra beri her tişti tehlike herimezin ser zaman zaten keki Abdullah her nivise xude viyatini zaman yani zaman gerek mühimi partiye Kürt belki de tasavvur siyasi de cevdu cuda karın bir fikrin viyacı gerek normalde çünkü zaten eğer geçtik bevdure büküne de parti gideceği bu fakat der hak zaman da gerek hevkari ki mezin be inşa kırın yani zaman tehlike ki mezin değil Ali zaman az baver dikim perskere ki mezin heyi ya ali siyasi nasname siyasi hassasiyeta Kürdi lura az baver dikim او yani reje zede de be kem nabe ez baver dikim ku problema zaman parçek netebuna Kurdaya yani yek faktörü esasine دوی چارچوبی ده از دخوازم تشکی بجم و پرساقه جواهم و هر دو یاجی بکم نها اکادمیسیان کرد هنن همکاری ونه و ناسکن یعنی وکا پروفسور حمید بولدارستان میوانی من بو یا راستی او مسئله ترکیه بون یعنی راسیونالیته یا ترکیه بونه جالیه برجوندیا کرده و به میناکا به مدل عراقیبونا کردان de Kurdistan Irak'ı de Kurdistan başur evdike izah dike argüman dike hatta meriftikare via vedaviye bahsa rojavaji bike yani zanın rojavaji politikaya ke bevi avayı ya Suriye'yi buni de berha le divan her du parçayında بتایبەتیجی باشوور کردبوون نه دناو مەترسیەکێ دەیە نه دناو ئاسیمیلە بوون خەتەرە ئاسیمیلە بوون ژێهۆلێرا بوون تنەبوون نێدەیە باشوور وەکە نەتەوە خوا باش ئاوا کرد حەیاجیەکێ مؤسسەی ویە ئۆتۆنۆم سەربەخۆ یە مەجلیسی حکومەتێ مکتبان دمودزگاهان yani وقت نتوه هاتیه ارگانیزه کرن و بیگومان گاوا کو سیاست که کردی یا بوی آوایی و پولیتیکا عراقی بونه yani بده پیشیاخه او چه ضرری نده کردستانی بونا وان بلکه برواجی تکاره فایده ایجی بگیره یا راستی یکتی اروپا چک بیوی آواییه yani demek ki entegrasyon به ناسنامه به دم و دزگاهی به هشمندیات به تکاره تاثیر کی پوزیتیو شی بده لباکور لترکیه مالکانباغیه نتوبونه هیا yani ام چه دم و دزگاهی کی نتویی یا کو ام پشتاخه بدنه ترنیه PKK heye, HPG heye, eko او politika ku bahsa demokrasi de kuşadası li Bodrum'e yani İstanbul'e Beyoğlu Ankara'yı dedim peşiyakal Hakkari'ye le Çölemerge le Kozlu le Bitlis'e ya Diyarbakır'e ne bebe hişmendi demokrasiyine. Belediyeyan şeredariyan Profesör Abdullah Kıran set şeredari girtin tecrübe yalan leholeye
يعني او شرب كردان لكرن يعني البوليتيكا HDP بوليتيكا PKK لكردستان د باراديغما ايديولوجيا جماعتيه كده هي ديكتاتورة جو ديكتاتوري جي ولاية لی بترکان را به دوی چارچوب دموکراسی و ترکیه بونه ده و پارادیگما مولتیکولتورالیزم ده فرقیاتان در دخل پیشیافه دبیجن هم دموکراسی دخوازن یعنی لبر باشور وکا کردایتی وکا کردستانی بون چه پش ناده سیاسته که کرد کو دکاری به سیاست ترکیه در رول که استراتژیک رول که پوزیتیو رول که باش بلیزه که عبدالله در حقا به مجال دا نرین تمرخت کن دنگ خود کاری بی بکی دنگ خود بکی عبدالله دنگ باش نادنگیم و بو او چونکی او ریوبر دنگیم گرفته بو ریوبر برنامه دنگیم گرفته بو نها مثلا کرده هیا دوی متلوکه که دوی هفت مسئلین هرچینه هموجی لسر خورنا هرمینه نها سیاست ترکیه جی هون لی جکی جان ملی و جکی جان آلی بالی بنرن مسئله ویا اساسی آسیم نکنه کرده هیا والله ام بيجن مثلا لسوريا لا عفرينيه والجريس بي ام بيجن يعني تكلبونا تركيا جغرافيا يا سوريا مسألة أساسية پروردهية بزماني كردي بو نها پروردهية بزماني كردية لروج آوا جيا كل باشورة پرت زيادة تر گلك لك زيادة تر تركيا عاجزتك چونكي امزانين كي لباشور بسورانية يادن لباشور ام بيجن بحرفين عربية يعني ایروش خو الفابین جهه بسری خوشی ام بیشتر دنبال کدا سینوره که بکینن. لیل روزاوا جبر کو الفابet لاتینیه جبر کو ام بیشتر زاراب بکرمانجیه جبر کو هی بهتر ام بیشتر به کردین اگر کو تدی پچکه ترکیه سست بکره کردین ام بیشتر روزاوا و یم باکور هی بهتر دنبال هب دبون وقت مثلا سرخط و بنخط بیک مجبوری باشور جیبوسایه جبر ویا که ترکیه نیست. نها مسئله زمان يعني مسئله کوسه کی امزانی کی کردی د مسئله زمان دا اگر سیاست کرد برسا زمان مسئله زمان بستینه نابنده خو او سر به بینگه هم مشروع تیبکوشه او جدست پیکی و جی ام بیجن بینگه لسر بینگه و ها بخواستنا برای و هر پیش و هر و انجامین هی باشتر هیچ تربستنده لو ما يعني دبي بالتوعي كرد جرانيا خدم فيه كي تشتي كوكا وهاب راست زمان دنابرا جواتا كردا بطيبتي ينكو يعني ام بيجن نتني ينكو يرواتنا ام بيجن لمتروبولين تركيا بيجيبونه براستي مال خرابيه كوسا دنابرا كردا تشي بيه وان صالح داوي يعني دولة تركيا دبرسا اسيميلاسيون دا بشت كرداش كانديه ایرو لگنداجی زارو به ترکیه بیبن والله از بخود گرم لگنداد گرم يعني اندنرم کی کو زارو کن هینا بچوک به ترکیه بیبن ام بیجن مال بابی وان ام بیجن مال بات بوان را دایک وان بابی وان بوان را به ترکیه بیبن از گلک نمونین وسا راستات ما و بخوشی مگوتی اون چما بان زارو کارا بتركيز بايبن ابن كو ام ورا بتركينا بايبن نها تركي في نبن كواس بيچن دبستان مكتبي وي شقي اوي زعمتي بكشينن تشكريا دوله تركيا سياسه يعني تشتكوسا تشكريا كيكو يعني هشمنديه كوسا بكردان را افرانديه كيكو يعني زماني بنجي زماني پروردي زماني مدنيتي هي هرتشتي بتركيا كرد دبي يعني في منتاليتها في هشمنديه ها دبي بشكين وش بوي بيكي يعني ام بيجن بخاطن جرانيا وانا السياسات دا سياسات بطيبتي اوي لسرانسري تركيا بكن لسربي اساسي به اوي بلكي ونكبناوكي يعني تشكاري ما كردا ام بيجن يعني او تشابجرين نبرا هدف ام زانن كي كل 10000 بشتي هلبجاتن 10015 اگر هدف سياستك بعقلمندي وبفراسات بمشاندا باور بن يعني رجب طيب اردوغان سياسات تركيا دا اكتور كوسا اكو اجي زانن تجي زاني ما مستوى هابشي زانه جي سياسات مدارن تركيا وحتى ايروهاتنا چونه
yani em bêjin em zanin ku hemû jî gelek îdeolojîk in, yani îdeolojîk in. Tayyip Erdoğan helwesteke wî siyasî heye ji bo wî tiştê esasî desthilatiya wî ye. Yani eger Kurdan mesela piştî 2015 rast siyaseta navenda esasî bingehiya siyaseta HDP ev wekî ku Erdoğan nebe serokkomara beşin. Nebe serokê Tirkiye. Ev nekarê me Kurdaya. Vî kevrê giran ev ne ewka me ye. Yani bira li Tirkiye mesela Kurdî were çareserkirin dixwazî Erdoğan bira be padîşah. Yani biya min Kurd divê pragmatîst meselê binêrin. Yani bi vî awayî eger ku meselê nenerin mesela çareser nabin. Xwezî Erdoğan biya paşa, xwezî Erdoğan biya sultan lê mesela Kurdî jî çareser bikire. Lê em zanin ki ku eger Erdoğan gava ku mesela Kurdî çareser bike ji xwe Tirkiye dibe çi dibe pirsa wê demokrasî namîne û tu ferqek wê cihêtiyek wê jî ji dewletên Ewropayên ku îro yekîtiya Ewropada jî cîgirtine ji wê jî tune. Yani li Tirkiye esasen di astê xwe da bingeheke yani eger ku dewlet bixwaze sazgeh û saziyên Tirkiye dikarin em bêjin demokrasiyeke baş li Tirkiye di nava çend meheke de saleke da jî bidin rûniştandin. Lê mesela Kurdî nahêle, mesela Kurdî li bira vêriyê li ber wan digire, li wan dixitmîne. Yani îro Tirkiye ji bo ku Kurd ne tenê li Tirkiye, ji bo ku li dervayê sînorên Tirkiye jî mafekê bi dest nexin, hema êdî dike xwe xerab ke, dewleta Tirkiye xerab ke. Yani em bêjin li Sûriye wisa di şerekê de ye, li Başûr di şerekê de ye, li Libya û em bêjin li Xafqasya wê derê. Lê tu dipirsî di navenda van hemû tişta de jî wekî ku divê bira Kurd di derekê aman ha bira statûyekê bi dest nexin. Loma em jî yani vaktime baştime şeha hindik maya vaktime yani bêjim yani Türkiye min di nivîsa xwe ya pêşî de jî got Kurd li gor pîvanên em bêjin hiqûqî esas di eslê xwe da hemwelatî jînîne. Yani hîna hemwelatî nîne yani em bêjin. Ji ber wê ye ki em xwe ji vî şerrê wanê desthilatiyê bidin alî û em bêjin ki babo em vî welatê ha îdarekirina wî Stenbol û Ankarê û vê de wê de ba em di vî karê da way hemam em bi xwe baş va didin. Heta çawa em bêjin hewrî pêşî eger keysa me fersenda me ku ebê gundên xwe bajarên xwe îdare bikin, şaredariyên xwe îdare bikin tune ve li vir ev îmkan çiqal berme vekirin jî ev vala ye pûçe bi vê yekê tiştekî bi dest naxin. Yani navenda siyaseta Kurda wekî Kurd divê bi awayekê statiyekê bi dest dixin, li ser axa xwe statiyekê bi dest bixin. Gava ku statiyek çê bibe hingî wê çaxê ew ê jiyana em bêjin Kurdên ku li van dira jî dijîn bêguman çêtir bibe. û Tirkiye eger dev ji wê siyaseta xwe ya hişk berde sibê çareseriyek çê bibe bêguman dikare welatek du ziman ve sê ziman be û dunya jî xera nabe. Dunya jî bi vê yeka ha xera nabe. Lê ji anka wekû min got mesela bingehî asîmrekirina Kurda ye û di vê yekê de jî bi rastî dewleta Tirkiye zêde serketiye ji bibêjin. Erê pirs ev yani Tirkiyeyî bûn ew politika Tirkiyeyî bûn ew çend salên davîne yani em bêjin elbet ew jî heye işte tarîxa jî heye ew ji 30 sale ew politika ya rastî tê meşandin lê herê davî bi politika HDP ya davî Tirkiyeyî bûn ez dixwazim viya em fam bikin yani viya tê bigihîn gelo ji bo prosesa asîmîlebûna Kurdan ji bo dansekînandina wê yan jî pêşxistina wê çi rol leyst Tirkiyeyî bûn heya niha yani çi praktika wî heye? Tiştekî bêjim torakek wiha be ew ê peyve bêguman heqê wî ya mafî wî ye jî niha şu nas li ser nasnama min Tirkiye de nivîsîne. Niha di destpêka avakirina Komara Tirkiye de hûn zanin deme ji wî demekê mesela dibêje ki millî tabiiyet dibêje. Millî yani mensûbiyeta millî ye. Dizanî em bêjin netewî ye. Mesela Yaşar Abdülselam oğlu em bêjin bi awayê millî netewî Kurd e bi awayê tabiiyetê girêdayî Komara Tirkiye. Ev bi rastî ji bo Kurda jî ji bo kesên ku Tirkiye jî dijîn tiştek yani ji dema îroyên pir pêşvetir bû. Lê piştî em bêjin ew 24 û em bêjin piştî Lozanê ew bi tevayê guharî her kes ku Türk bûma. Ev ne evkeke yani Tirkiyeyî bûn çi etti? Ez bixwazim jî xwe ji Tirkiye me nexwazim jî ji Tirkiye me. Ez vîya yani ne kes dikare yani kes nikare ji vê yekê de her Kurdê Tirk
دبریکا ویدا ناسنامه یا ام بیژن ترکیه شو ترکیه لو مال سروان گوتنا و وی او وی نت سیاست خاپاندن زاروکا yani وی کا تپی بیژن تپی زاروکا خاپین yani وی کل بوان شتا نه خاپین یا من قص بس بله لبد پرسکیجی هیا دبینن اگر بخوازن تقریبا او بگیرن جکک ویلدان سایم تانرو کلو اون دخوینن برا کارم بخوین Keki yani bir asimilasyon kurda tenebe siyaseta Türkiye buni gerek merak nedir? Yani via persisteki elbette rahat be via vakti Abdullah got bengaha devleta Türkiye'yi bengaha komari yani beri her çeşitli herkes de çerçeve Türk buni de cikrin siyaseta Türkiye'yi her daim via meşayı carna gerek tuj meşayı carna inkinler meşayı fakat icri siyaseti devlet hatta iro despernedayı iro şun dece despernede yani enviya dibinin anka mesela şaredari desti HDP'ye girtin kayyum lurate tayin kirin kişan kayyum te beri her çeşitli desti hodave zaman yani davi le karse kayyum hat hesabı medyaya civaki ev kurdi eşaredari kapat kır beri her çeşitli bir faaliyeti kır yani jibovi zaman mevcudiyete zaman hebuna zaman hina perskirek dibine devlet carna vakta em bana rahne diken ya ji gele kesedine bana rahne diken de ben em ne diji kurdanın ya ji em ne diji zamanı kurdanın em diji terörün em diji şiddetinin vesaire viyatinin zaman fakat yani beri her çeşitli eğer kese huntayin diken riya zaman digirin üçağı bir siyaset ve ya ji bir peyve ve beni valadı beni yani beri her şey demek komperskrik zaman dibinin viyaj bu siyaset medari kurdacı rahşeriki der daha meholi birasti yani gerek evci beri her çeşitli zaman خودی درکبن یعنی پروردایی زمان زکماکی gerek پرسکریکا هری مزن بی یا جی سیاست ناوند سیاستی ده gerek via hebe دیسا اگر اون مساعده بکنه از دخوازم bir ser siyaseta Türkiye buni düse tiştabejim beri her çeşit gerek bere viyaji bin berçave xo perskirika kurda her ali yani hem Kürdistan'ı hem de Türkiye, Rojava Türkiye, Lura dijin. Perskirika kurda je siyaseta Türkiye azaltnene. Yani siyaseta Türkiye vakta bir yere ki bigre her Kürt jiviya beni tesira viyade demine. Jibovi yani Kürt buxazın nexazın bir siyaseta Türkiye'de ciddigren. Eğer destevan hebe bir siyasete tesir gerek serviya tesir bikin. Adı diye ki Abdullah gibi gerek Kürt de tekoşina de silahlıya nava Türkiye'de dine göre yani via bir teorik olarak ali teorik gelmeye karar via bir Paris'i fakat de pratik de via çok az ezdizanem. Mesela Sibel Düsbel İstanbul'e hedicartına şeredari be o da ali hebe yeki mesela beje and evki kursi şaredariye de em kursi kurdi bedin yeki ji beji em kurdi nasnakın veya ji hizmeteki var nabejin üçağı kurd evli kiraci bir yani mecburun ura tercih ekibikin yani siyaset ser tercih adı meşe carna hun mecbur gibinin tercihi bikin veya iro mesela siyaseteki derken beji em pıskireka kurd ve veya demokratik eme çareser bikin veya bralali kimsekini siyaset ekidine bejin na em pıskireka kurd tene bir siyaseta leşkeri ya ji bir tedbir leşkeri eme çareser bikin üçağı hem kurd bir şahs yakı hem ji partiye kurd evlura ciki bigren yani evlura tercih ekibikin vakta hun bir tercihe bikin mudkevena siyaseta Türkiye'yi yani em nikarın bejin em tene pıskireka kurda
servana bisekinin tenel ikale xomezde bikin tenel servana siyaset bimeşinin via de pratika siyaseti de via ne mümkün. Keki yaşarte kala Hamit Bozarslan ki mamosta Hamit Bozarslan ji HDP vakta rahne HDP dikir ez bavar dikim tişteki rast bu. Yani divi mücadelede eji vekvi de fikrim ve keki Abdullah de fikrim. Yani HDP muhalefeta duhazı PVV siyaset avi literatür avi vakta mezedik duhazı muhalefeta Türkiye serokati avi bimeşini. Fakat heza HDP Libya tüneyi. Libya hinceci tüneyi biraz söyleyeceğim. Yani HDP ne kadar serokatiya muhalefeta Türkiye biki. Veya belki mesela CHP karı biki. Hemce Ali Ray, hemce Ali Diloki, hemce Ali Kevşopiya siyaseta Türkiye karı veya biki. Ya ki Dişemsiye'de karı dinavendi de gibi. Fakat HDP ne kadar veya biki. Jibovi gerek HDP'ci eki huzanı be. Yani sinora huzanı be. Karı çi karı biki. Ya ki Çinli karı biki. Gerek divana de gibi. Karı da muhalefet edici biliyor fakat muhalefet, serokatiya muhalefet ne kadar bükşin yani veya ihtimala veya tüneyi. Ama konsepta bedave ya Selahattin Demirtaş bu demokrasi cephesi muhalefetan küçük ve koroleke güringtirin de HDP yani küçük konseptteki din hayalur gel o azanım tu hintişta serbe babeti nivisandi bu yani HDP yani az yarasıt hazım mesele küçük yani vakti men ama ya gelek bir seme cihane koma yarası men ser nikaş nekir az hazım yani Kürt jibo Kürt karibin demokrasiya Türkiye alikari bakın illim deve xabekin Türkiye'yi yani illim deve partiya Türkiye'yi bin vaka partiya Kürt vaka partiya ki Kürdistanîci gelo nikare hizmeti demokrasiya Türkiye'yi beke yan ev kesin ku doste Kurdanın Türk'ün illim ev deve verin seroktiya partiya Kurda bakın ku mesela Kürdi çare serbe gelo ev çima Türkiye siyasete Türkiye'de vaktör partiye ki doste Kurdan danayının xabate ki usa çenakin HDP'ye ya rastı ya Türk çenakin yani burası HDP handikapı jibo Türkiye jibo Türkiye yani HDP'yi ku PKK gridaiye ev ku dibejin zaroken me şehidin ev insanın mekuştuna delo yani emliber yani xwe naxapînin yani emliber enerjiya xwe potansiyela xwe karûmar nakin yani ew tiştekî bê ew ke gelek pispor henin ku dibêjin yani Türkiye'yi bûn 2015 de piştî hilbijartina ew çi bû Haziranê bû Haziranê heft Haziranê xelas bû yani piştî hendekan piştî ew ka Türkiye'yi bûn politikaya Türkiye'nin belê anaha be Mithat Sancar او دو بچن دو خالی کو جناب ته بحث کرد خازن گرانی بدنوان جاره کدن فرمات یک باوجین جبو ترکیه بونه لی یا راستی ام وظیفین ما یا نتوبونه هیا لبر پرسامن سوسیولوژیک اوه yani asli aliye sosyolojiya ve kişi deneyelim. Gelo ma xabuna xa nasiya xa netevebuna xa ma baş avak biriye ku em dixazin Türkiye me kabul beke. Heya Kürt veke netevexa ava neke krizeki de nav tek netevetiya siyasete Türkiye'de paradigma Türkiye'de ne mümkün ku çevbe. Ev krizi çene bu براستی مخالفت چی نابه دموکراسی نمی نمکنه یعنی حتی کرد نکاره وکه اتنیستیجی قابل بپاریده گلو یعنی بوه وسا نایه یعنی ما هی مال آخه باش آوانه کریه اندخازن بین مالا مناس بکن yani. Keko maramel her hali yani psikolojik var yani maramel İstanbul işi bu maramel alka. Yani Adana işi bu malame yani vakta hun siyaseti ki meşin hun wana nikarim ber çave wana nikarim çave bugün yani az verdi fikrim parti ki HDP Hak Par veya partiye Kürt işte ki kijar
جدو علی کار سیاست بمشینن سیاست ناوند سیاست اوان پرسکریکا کرد gerek هبه ویا بگومان yani پرسکریکا کرد وقتی اون پرسکریکا کرد دبیجین جی دبرا سچار hep problem dert که هولی یک ریوبری اوی چواب دو زمان اوی چواب تنظیم کردن سه همولاتی اوی چواب تعریف کردن o çar ve van çeka ve çava bedaynın ev siyasete evki siyasete demokratik ev çava ve vekirin. Yani mesela vi çar pers de perskereka Kürt navendi. Ki jan siyaset medar, ki jan partiye siyasi eğer namzete nunere Kürdanın gerek ser van fikra bu fikrin. Ya yeki navenda siyasete gerek via hebe. Via jibo nasnamaya Kurda, via jibo hassasiyeta Kurda ne perskireke, via vi hassasiyeti ji, vi nasnamaya ji yokurt bike. Navenda siyaseti bira via hebe. Fakat ali dini gerek vanaj zane be. Kürt her ali Türkiye'yi, jibo vi vakta bilyara Kurda siyaseta Türkiye tesirdi ki hon viçağı nikarın bejin ambere mala xud çevikin dawiye emnura mezebkin. Çünkü var ankite var vaktikite lura biryara ve gerek mühimdir. İşte her jartına heremi de mesela lura biryara ki da. لورا که عبدالله تشتی گفت از ویاجی دخوازم در حق ویادجی فکری خوب بینزم مثلا گفت HDP به تمامی سر محالفت جی گرت اگر سر محالفت جی نگرتا اردوغان و AK Parti دستلاتدار AK Parti او خاص siyaseti ki sert dici kurda öneme şanda ihtimali ki var iyi لورا da tüşteyi ezba verdikim yek HDP bu gotacı ya ne gota yani bu gotacı ne gotacı graniya xo daneci ne daneci lura ez baverdikim Kürt be şahsi xo be prani zaten ji AK Parti desti xo şişti bun hilbijartina evkede hilbijartina İstanbul'da meviya dit hilbijartina distero maji Öcalan mektubeki ani bir mektube digotin be ali bimin fakat ise Kürt çud ser sanduqe raya xudan o gora xo raya xudan yani وی داخوازه نگرتن قاله وی داخوازه گورا وی داخوازه تبگیر خو تعیین نکردن جبوی یعنی تنی به اوکی به بریارا HDP یا جی به بریارا PKK Kürt tercih خو şekil nadın yani evji siyaseti mezedikin gora وی siyaseti dimeşinin adı diye ولی از باور دکم که 2015 شونده devlet biryare ki da AK Parti devi biryare de gelek gidigri o siyasette ki diji kurda demeşini lura kijan tercih bıkranaji vi siyasete bingehi ne guherta yani via teni ne siyasete AK Parti'yi AK Parti devi siyasete de gidigri fakat via siyasete devleti AK Parti'yi anka buyi evji buyi devlet yani via gerekmere via ji kabul ki vi siyaseti var demeşini. Bene Profesör Kram der hakava persanda tçdbeji nezik 6-7 dakika memane in davi. Bene na beguman yani hasta ve kökek ve habd beje Kürt li seransarê Tirkiye bela bune li seransarê Tirkiye em bêjin şêniyên em bêjin hema bêje hemû derî li her bajarî em bêjin nüfusek wan heye şêniyên em bêjin Stenbolê ne Enqereyê ne Edenê ne û li van bajarê ha jî bi rastî yani xwedan nüfusek mezin jî Kürt nikarin ji siyaseta Tirkiye bi tevayî destê xweşan xwe jê dûr bikevin rast yani perosa rahat çinîne belki mümkün nîne lê ez dibêjim ya xwe dibêjim tiştek dinê ye ez dibêm Kurd eger ku xetek wan yani wek ku çawa ku me got xeteke wan e kevş hebe û bingeha vê xetê jî li ser esasê ku em Tirkiye yani armancak me ku em Tirkiye rêva bibin em îdare bikin li Tirkiye bin desthilatî nîne tu nîne tiştek ku satine ew nedaye ber xwe eger vê yekê baş kevş bikin di hilbijartinên herêmî de jî eger ku û di hilbijartinê herêmî de jî daxwazê xwe bînin ziman em dixwazin ki ku ji bûyî nasnama Kurd ji bûyî pêşxistina bêjin çarda Kurdî zimanê Kurdî filan tişt werin kirin her kîjan alî divê yekê de em bêjin nêzîkî me ve em
وەک کورد وەک جواتە کورد ئەمێ پشتگیری وان بکن ئەمێ وان دەستەک بکن مەسەلەکە وا دەڕە پۆزیسیۆنێک وهادا دەڕەوشەکە وهادا ئالیەک ژی بەرکی نەخۆزەوەرە بتورکارا بە کوردانڕا دانوستاندنێ بکە یەک هەردوو ژی بەبدورە مەسەلا لە هەر بکن دبنیدا بێژن ئەم کووردا نەخەمە ئەم وان قەژی نەدیتی باوەرن لێ بیا من ناز سیاست شتێک وسایەکی کو هەرکی کو دەستڵاتیە بخۆزە ئەوەی وێ دەستڵاتیە بچاوە بدەست بخە بکیژان ڕێ بدەست بخە لەگۆڵ ئوسول و ئەم بێژن عادەتین وەیەکی تەردگەرە نەممکنێک و دڕەوشەکە وەهادا هەردوو ئالی ڕابن لە هەب بکن و بێژن وای ئەمش کوردان نەدیتی نەوەرن ئەس باوەرم ئەگەر کورد پۆزیسیۆنەوان ڕەوشەوان کەشوە خەتاوان زەلال بە ما حقق ئەوەی هەردوو ئالیژی بە کوردارا بکەون تێکریە ئەوەی هەردوو ئالیژی بخوازن بە کوردارا ئەم بێژن دانوستاندنێکی دێنن و ئەوەی هەردوو ئالیژی بخوازن هەن سۆزان بدن کووردا ئەڤ ڕیەکە نەکو ئەم بێژێ مەسەلا تشتەکە یعنی چونکی ئەڤ ژیت کارا ڕێیەکە نو و لەبەر کورداڤەکە هەروە ئەوکا کورداژی ئەوەی هەروەستا وانە سیاسیژی هێ خۆرتر هێ چێتر بکە چونکی بڤی ئەوایی هەرکی دەستڵاتیە خۆندا بکە تێ حیفاوی دۆڵاویژی کووردا دەسینە یعنی ئەم بێژێن لە کووردا دخە یê dijî ji ber ku ne demokrata kar dimîne xwe kar dike bêdeng dike îro em bêjin mesela şarederiyên HDP biya min roja ku HDP yani dest danî dewletê qayyum avêt ser bajarê Diyarbekir biya min diviya ew hemî mebûsên HDP meclîsê jî vekişiyane eger vekişiyane ew biya ew vekişiyane encam dikarbû cêva îro em bêjin mesela HDP meclîsê de ji bo Xwedê ji bo çareserkirina mesela Kurdî ji bo em bêjin ku Kurd jiyana ku wana hê baştir hê çêtir hebe yani çi qas bandora wê çi qas tesûra wê heye yadin em bêjin HDP mixabin tiştê ku ez dibînim çi qat diçe ji nasnama Kurdî ji xeta Kurdî dûr dikeve niha Selahattin Demirtaş ji hindir çend name nivîsîn bi çend xalên em bêjin cihê li ser mesela demokrasiya Tirkiyê hin tiştan anî ziman Hindistan aziz zaman bala Xudayê divan nameyê wî da navê Kurda derbasna be peyva Kurd derbasna be ji hêla din van bêjin mesela Kurd wisa siyasetê de kilekorî bûne ku cana hin peyamên siyasî jî fehm nakin mesela ji bo mesela xurîniyê taştê Meral Akşener got ki ez ê herim kî were berderê me em ê bevdûra xurîniya xwe bikin nanê xwe bi hev re bixwin taştê xwe bi hev re bixwin lê ew piştî wê ew ê nêrtiya me bajo عادەتی کووردا لەسەر عادەتی کووردا شتێک ساکی گرت عادەتی کووردا ئەگەر هەموو دزانن کی کوتب بابە یەکیژی بکوژی ڕۆژە کوتی چووی ماڵەوەی تەخوابێت بەخت و تەختەوی ئەو داو ئەو دۆز ئەو شەر ئەو خوین لێ دەبێت کەدە دزانی یعنی کورد ئەموسا ئەو قەسە دوورکردنەکی کورد ئەیدی عادەتی خۆشی نەزانن ji ber wê yekê yani divê xeteke xêzikeke Kurda be mixabin duwê ew kê na yani ne Kurd dikarin bibin Tirkiyeyî ne Kurd dikarin bibin Tirk em bêjin yani nehana yani wisa sergêjiyek çêbûye dizanî divê em xujiyê sergêjiyê xelas bikin kevirê bi Kurdî dibêjin kevirê giran alamet ne alametên neavêdin heye yani kevirê giran ne lazim ji me re mevziyên biçûk em paş ve bikişin hîna ciyê xwe xurt bikin cîrên xwe hîna xurt bikin hêdî hêdî li ser siyaseta Tirkiye jî bandora xwe nîşan bidin bêguman Kurd siyaseta Tirkiyeyê de aktorekin ti kes nikare wan ji nedîtî de were lê bi siyaseteka rast dikarin bibin aktor bi siyaseta HDP bi xeta HDP bi xêzika HDP tiştek bi dest naxistin jî heta niha Belê em bên ser konjüktürê davî konjüktüra niha bêguman aniha ew nêrînên cepheya demokrasiyê ya Selahattin Demirtaş de nirxandinên doçent coşkun hebûn heta li wir analîzekê ya beramberkirî bi Abdullah Öcalan heye ya doçent coşkunî dibêje ku nêrîna gelê Kurd teve ku Demirtaş bi militantir em bêjin bi tekoşertir bi ciddîtir li ber xwe daye parastina xwe dike ji ya Abdullah Öcalanî teslim nebûye lê ya rastî mirov ya ku pedagojiya siyaseta Türkiye devleta Türkiye nas dike ya îslehkirinê heta ew ê aniha îdare dikin ew jî bi vî awayî hatine îslehkirin yani gelo Demirtaşê li hundir
nehate guhertin küçük. Demirtaş kete hündür jiber Kurdiyetiye, Kurdbune sözda ku zamanı Kurdi baş fer bibe o bu Kurdi binivîsine zindanê du sê kitêbên bestseller ku yani organize bi sed hezaran hate firotin hizmetê edebiyata Türkî kir ya rastî ez viya çima dibêjim ne ku viya rexne dikim tenê gelo em bînin bîraxe piçek weke tesewurekê ku bi rastî Xane be weke Ahmed Qaya çêkirî ve ku gotî bu ez ê stranekî Kurdî çê bikim. Mêrik rabû derket sürgünê stranekî Kurdî çêkir û Kerbeviya jî vefat kir. Yani li hundir eva 4 sale yani hin mesajên Kurdeweriyê, hin mesajên ku waya devleta Türk asimîlekar. Tu te ne eşya ser neket ez nekirim Türkiye'yi vaya ez bi zimanê xwe vegeriyam û bi zimanê xwe min romanek, min hikayek, min helbestek nivîsî û vaya hepsê te zindanê te ji me re kar nake. Yani ne baştir bu ku bi derketinekê bi diyarbûnekê bi vî awayî Demirtaş xwe bide naskirin. Aniha ez bêm ser vê meseleyê yani ez nêrînên Wahab Coşkun dixwazim ew bikim fam dixwazim bibîzim lê Tek Abdullah niha ew nêrîna ku cenabê te diparêze dibêje Kurd bila bibin terefê sêyem di vê konjüktürê de ez yani wek prensîp ez spêra me yani ji xwe ez ne terefê sêyem derket ortaya ku di Türkiye'de du terefe yek terefê Türkiyetiye edin terefê Kurdistanîtiye yani ev ya ne tenê ji bo Kurda jî dibêjim Türkiye demokrat jî dikarin eger demokratın dikarin xwe aliyê Kurdistaniya Türkiye ku yani ku ji bo Türkiye'nin jî ew di terefê Türkiyetî du terefenin yani berê me digo Kemalîst İslamî û Kurd lê ya rastê aniha du terefin lê di hilbijartina serokkomarî de derdikeve ortaya kur rola Kurdan pır giringe alîkariyê kîjan terefê bike ew terefê qezan bike. Aniha dibe konjüktüre siyasî de nêrîna te weka ya serbe ya AKP'yê ne şîrove kirin gelo eviya vê alîkariya AKP'yê neke gava ku Kurd bêteref bimînin yani yan jî terefa sêyem bimînin de hilbijartina Cumhurbaşkaniyê de. Dedik Abdullah Öcalan derxistin ew jî devê vî xastin ku mesajekî peyamekî wisa bidin da ku alîkarî bike. Tu ji vê aliyê konjüktürê ser meseleye têza xwe ew ya sêyem çi difikirî çi dibêjî? Nihakek yaşar. Carekê Kurd yani di siyasetê da bi awayê ku ez dibêjim divê meyleke wan hebe ew meyl wek ku me got mesela li Tirkiye eger ku ji hêza nüfusa xwe jî bikaribin istifade bikin wek yani padişahê Tirkiye ew ê padişah tayinker bin bi İngilîzî dibêjin kingmakers ew ê padişahê Tirkiye bêjin sultanê Tirkiye Kurd na padişah bêjin kral çêkirin yani bêjin kral bêjin bijartin ji ber wê yekê jî niha mesela Kurda bi desthilatî ra çareser dibe zanî yani Kurd di siyasetê de em muhalefet bin em li vî alî bisekin ew nîne ew ji wan re tiştekî bi wan tiştekî ji wan re nayne divê Kurd bi aqilmendî tev bigerin û pragmatîst bin û yani hergam meyla wan li serî veka kî ew ê bibe desthilatdar bi wê re heta ji destê bi wê re em bêjin siyaseta xwe li gora ew hêz ew partî ew em bêjin meyla ku ew ê bibe desthilatdar li gor wê keş bikin û rast e û bibin rêyeke sêyemîn yani biya min loma ew ji wê yekê ez di wê ewkê de dubendiyekê tu dubendiyekê nabînim yani çünkü mesela Kurdî bi desthilatiyê çareser dibe jî li ser wê xeltê siyaseta var yadin
از تشتکی بیجم زنم وقت برای کنم نه سلاطین دمرتاشی تج باسکر بیامن ج سلاطین دمرتاش اگر سلاطین دمرتاش به عقلمندی به فراست تب بگریا زمان کردی مثلا باش فیر ببیال دگرتیگه جیوه که به پیش بخستا پیام خو ام بیجم زمان کردی بدا و ببیا وک ام بیجن تکوشرک دل سوزک ام بیجن چارسکرنا مثلا کردی ج سلاطین دمرن جسارتین دمیرتاش ماندار یک کاربو در کتا جا عبدالله اوجلال بتجاره جا عبدالله اوجلال ماندار یک چینا به لی سارتین دمیرتاش ویا ماندار یک ام بیشن سیاست کرد لی مخابن چو بو ام بیشن وای ادبیات ناسک ترک انزام چه سیره او کتیرایه سیاست کرد تو سکوساجی هایی کی دوسته اما رادبه تادی ام بیشن او که دبه ادبیات ناسو دبینه گلک سپاس از باورم او کامیجی لبر قداندنه نه سودا داوید از بدم تجربه کل بلا که وهاب جمره بچک متواغا سیاست بحث بکه گلو چوا چه دبه نابرا جمهور اتفاقی و ملت اتفاقی کت و چوا بکن گلو دانستاندن هیا چه دکن یعنی کنه به جبو زمانی کردی جبو ما تشتکی به جبه جبهه دموکراسی و درکی و یا نه تو چی بیجی؟ ولی سیاست ها ترکیه جی ایرو حتی سبی مره نکاره در حقیقت بگوره دبینا بره دا طبعا اویا اگر تکاری به دی کنتکس او فرمولاسیون تاکی که از منگلک جهاز کرد جنجاراجی من او بکارانی تگو که دموکراسی تگو نوعه دموکراسی لترکیه ایدئولوژی مخالفت هایه راسته راسته راست يعني ديمقراطية وقت تجي حتى كاريج تنظيمات حتى يرو بگري يا جي نزيك ديرو وقت بگري بين الخني تو كاريج 1950 حتى يرو بگري ديمقراطية ايديولوژيا مخالفتي لتركيا كي مخالفت به ديمقراطية دي باريز معفى دي باريز سياسة دي باريز فقط وقت دستلاتي ديكه دستوي روج به روج جي اوكي ديمقراطية دور ديكه ویا دیروکا ترکیه هم گشتیک دید yani med Menderes dedit, med Demirel dedit, med Özal dedit, med Erdoğan dedit. Yani bana giştik. Yani Ecevit pır deslat ki mezin ne bu Ecevit? Yani Hazar Nesil hafta siyade viçare şeriki ve bu Hazar Nesil hafta dedici disa şeriki dizi he bu. Yani viçare jitenini karbu biba deslat dari biba desteğu mecburi ki şerikir fakat edini van çar kesedini yani Menderes, Demirel, Özal, Erdoğan deslatı dariye mutlak et desteği van. Vakta bir deslatları edici her çunje ülke durketin yani her çunje demokrasi durketin jibovi az vardı fikrim yani demokrasi muhalefeta ideolojiye muhalefeti Türkiye deslatlar demokrasiye per haznakin yani ben demokrasi destemek dedi demokrasi nahile em çava buxazın var tevger ben jibovi demokrasiye per haznakin ülke mezeki vakta yani yine tabi 2023 gelek sal heyi 2 sal heyi veya demek ki gelek dileji siyaseta Türkiye'de ji her ro yeksan karı bu gahre yani jibovi mere 2 sal perspektife ki 2 sal bir berçave xo ne rahatı ve tabii ya ji vi tahmin edebilir karın vi tahmin xudeci şaş bibin fakat gora iro yani şart merci iro vaktan ne mezedik ez ziyade binin AK Parti o MHP yani ittifaka Cumhur bana tene ne ittifaka halbijartinin bana bunun ittifak iki siyasi yani ser ideolojici bana bu hevdure hareketlikin naber avanda psikoloji ki anka huyan nake yani siyaset avan yeki hatta MHP AK Parti zedetir xudi deslatdari ederdiye ve xudi iktidar ederdiye ve o disa namzeti van 2023 jişi iro belliye yani ki Erdoğan der hakkı verici perspektifini hatta Bahçeli sesal hebu jihad bijartine 2020 yani İsa got em iro de ilan dikin ki namzetime Erdoğan'ı
yani vi ali ekiki mezin heyi ittifak eki mezin heyi fakat vakti em muhalefet mezedikin livrat daha perskrek heyi perskrek yekem vi ittifak eki cevabı teneci bu ittifaka helbijartini ya ji ittifak eki siyasi yani Armanca ve seni helbijartın kazançlarını ya ji Türkiye siyaseta Türkiye demokrasiya Türkiye devleta Türkiye jinnüh de inşa kırını der hakkı viyade hina zelali ki tüne yani evet çava ittifak eki çekin ya emzanı edriyemci devi ittifak ede ikici bigre yani İro okay CHP İyi Parti'yi Saadet'i fakat Duha Parti nühhanin Duha Parti nüje AK Parti derketin işte partiye Ahmet Davutoğlu o partiye Babacan evi vana navi ittifak edici bir gün yaji negrin viyaji perspektif mesela veroje Diyarbakır'ı bu Cenab-ı Taşı bavarım nerine ve çavderi ve bu viyaji tikari eğer mümkün beçen az viyaji vejim muhalefeti yani bir perspektif ki okay yani bir ittifak evi cevap ve ittifak evi bijartni yaji ittifak siyasi veya perspektif ki bir ittifak evi ikinci bir viyaji perspektif aslında namzet evi ittifak iki yani jibo serokomari evi iki namzet nişan bedin. Yaji iki nişan bedin van çar parti, penç parti der hak evi şahsi evi mutabakat eki nafkode çebikin yaji çeyneke. Yani Livi Ali vakta mezedikin hina muhalefet gora destekleri, gora ittifaka iktidarı dezavantajı van geleksi değil. Bir düse sari de evi dezavantajı bu göherinin evi dezavantajı hoşu rakın ya jiranekin emi bibinin. HDP livrayı kiracı bir valla Livi şartıda yani Livi revşede HDP ittifaka Cumhuriyet AK Parti'ye bir MHP'ye ihtimal tüne iki hevkali gibi ki yani pır guhere siyaset akı ittifaka Cumhuriyet bir tamamı bu guherlici ez bavardıkım hel beceri Kürt yani daha raya hunadın AK Parti ya ji MHP yani bura iki mezin çebuyi bura şikandın iki mezin çebuyi tenin ne hel beceri Kürt desteklediğin HDP pişkiriye AK Parti dikinci evji gelek nerazi buna xutini zaman yani jibovi ez bavardikim AK Parti pişkiriye kurda evi du sal şunda gelek zede evi ben da bıkı ya xuyadık HDP Biçebaki valla du ihtimal heyi yani van muhafazakar kurda dindar kurda hatta iroji siyasete AK Parti ne rahat bun çünkü ne rahat bun avan düse hapsede mevi bu yek jibo çir raydıdan AK Parti digotun AK Parti evi psikoloji kurt ve siyasete evi çaresel ki AK Parti anka devjiya berdayı yani siyasete nalır zamanı koy adı jiboçi raydıdan AK Parti nasname ki muhafazakar bu nasname ki dindar bu fakat iro em dibinin AK Parti bu neteveperest yani gelek neteveperest etir bu işi MHP zedetir carna siyaset dimeşini hatta carna necatperest siyasetteki dimeşini ele ali dinelli fiiliyat etmezdi ki kurda yani irada kurda tercih kurda nasıl akı yani Van Kayyum'a daveci Van Kayyum bana ki Van Helvejert kurda Van Helvejert yani hun evki Van hun irada Van nasıl akın hun tercih Van nasıl akın hun da fazla Van nasıl akın bana gelek şikandını mezindikin ev herin ki hatta İroji HDP'ci ne rahat bunji PKK'ci ne rahat bun her çukacı AK Parti nerazi bunji disa düşün veya kudun AK Parti çünkü alternatif ne bu fakat İro da hep alternatif iyi yani hem Deva heyi hem Gelecek heyi hem Davutoğlu heyi hem Babacan heyi jibo wan yani eğer jikora adres duhazın adres digerin du hep adresi nüh derketiyi van adresa ez bavar dikim evci AK Parti ray bigrin o via pişkiriya AK Parti heremi ev gelekçi kemik yani delbijartine de emevia bibinin jibovi düsesa hina senaryo gelek mezinhenin HDP'ci ali ki desteği rahatı yani karı de evkede de helbijartine parlamentoyu da ne kere ve ittifak ki çünkü raya ve ankajisedi dehzidetiri
karı bivra evke xo bimeşini siyaseta xo bimeşini fakat de evkede yani de namzet serokomar de evi ki pişkiriya ki ya pişkiriya ki mezini çava aktöreki derke vorte ya evke ki mezini her halükarda evi Diji Erdoğan sekinin gora vi şartı her halükarda evi Diji Erdoğan sekinin fakat edine pişkiri ki mezin nişan bidin ya nişan nedin ya gora aktör evi bu gahri Babacan devra hatta iro siyaseta Babacan Babacan ev demeşya yani siyaseteki sakin demeşya fakat mesaj yok net ne da yani hatta ilo mesaj yok hem der hakka siyaseta Türkiye hem der hakka Perskeka Kürt mesaj yok net ne da fakat Diyarbakır'ı ezditim ki ayar yok net bunu zedekriye yani mesela Perskeka Kürt bu vakta der hakka Perskeka Kürt PV AK Parti siyasete AK Parti de merhale de girtesi xo yani 2002 hatta 2015 2015 şunde 2002 hatta 2015 siyaseteki reformist got AK Parti demeşan fakat 2015 şunde siyasete devleta kem girtesi xo jiyaji zedekir veya çıkır veya Perskeka Kürt daha zedekir em bir siyasete minameşinin Em çava siyaseteki bimeşinin, em siyasetteki ser mahfiye, ser hukukiye, ser demokrasi em bimeşinin. Livra ser zamanı zıkmakiji yani hem perverdeyi hem jî bikaranına kare fermi deji devleta hukukçı dike ve seri em viya binin. Fakat viya hina çerçeveki ne tamamı yani zamanı AKP 2005 ezbecim. 2005 yani via 2005 hun zanım vakti Erdoğan uçakiyat go le Türkiye Perskeka Kürt'eyi vi Perskek beri her kesi Perskek ameni vi Perskek iyice ancak bu demokrasi ve bu hukuki karı çare sebebi. Bu ne zaman yapıldı? Pişkiriyavi heye pişkiri ya Davutoğlu ya evi Babacan hene yana. Yani heki lekolin heye bu iro emder hakkı vana da bu peyni hina zuye. Çünkü pandemi he bu hatta iro derneketi bun kolana derneketi bun kada hina nöz dertkevin kada hatta iro teşkilatı ho avane kırbun hina nöz teşkilatı ho avadıkın hatta iro bexelki ruberu temas ne kırbun hina nöz temas dıkın yani ölçü kas pişkiri bugün jibi saati şunda evi belli bibi fakat hinki lekolin heyder hakkıvan her du partiya vana yani her du partici karıcı kurda ray bilir, eji muhafazakar, eji dindar karı ray bilir. Fakat meyle Babacan, meyle partiye Babacan hiki daha zede xuyadı ki devi okey devi revşede. Ve dispe tabii karı bana gittik bu hakkari. Böyle gerek spas böyle ku es akaftına davi ya ku tişti kut kare xaza beje dedim profesör Krani spasyavi dikim gelek berketi bu xaftana me diyaloga me berevi gridayı be evi Kürt eger brasti ku politikaya ke netevi Kürt garibin ava bakın peş bakın dikarin ji her duya ji istifade bakın ji her du tarafa gridayı be az praktikal Bulgarya ya Türkiye Bulgarya tkazım vak minak bedim ev 3 salın rikısına partiya Türkiye Bulgarya aynı bir avayı yek desti ya Türka carna be muhalefeti carna be iktidarı le her vakit vaka müfte vaka faktörü ke avakar ya grink ya siyasete Bulgarya'da rol dileyza aynen bebe rasyonalite bebe pragmatizmi mekaben emcibe tecrübe pçek dürün Profesör Abdullah Kram çava bu dilete bu diyalog او مثلا بلغارستان خود سی سال رو داره جی راسته بیامن مثلا بلغارستان جبوی سیاست کردی کار بنمونه çünkü خطک وانا کفشه yani beri hertişti yeme kurda yani bejin HDP و partiyen kon bejin dertin خطک wanine mesela ve mesela bu ki yani deve Kürt bugün aliye ki yadın jbuy her bijartne 2023 ya
نا gelek faktör hene o yani biyamın şuna ana hevstengiye siyasiye ku ilo Türkiye çebiye na yani hevsengiye kusa ava kirine denklemi kusa ava kirine mesela MHP aliyekeye İyi Parti aliyekeye olsa eğer bir hevsengiye Türkiye biçe helbijartinin 2023 براستی لور جبوی کردان yani tiştekline. Yani Kurd disad ve tawan evk ve evkaha ve blokahat ve ev hardu blok caraki bepaleşin. O ve van hardu blok haji Kurd karan bepaleşin. Yani eğer İro HDP ji İro va ji bloka embejin İyi Parti u CHP bikşe ev blok bela bevin belki Erdoğan u şirikatiya u MHP ji bikade. Na Erdoğan pragmatike yani siyaset olarak pragmatiste o biyamın jive sade şu da Türkiye guarina yani behilbjartna ranji peki guarina bejin destilatiye ev ji zahmet çedi ve ev persake gelek embejin hevetir terlehe ve faktörek diji heye mesela منجي وهابشي ما ام لسر برنامجين ام بيجن هردو بارتيين جلت بيشاروجي و ام بيجن ياد دوايجي ام راوستين نها د باواي برنامجي و چارسركرنا مثلا كردي مثلا كردين درواي سينورين تركيا سياستا بارتيا احمد داوطoglu بچكي جيا عبد الله جيا باباجان هینا ویرکتره yani hina cesurtire. Em zanin ki kuya Babacan ji dibin siya Abdullah Gül daye. Abdullah Gül esasen yani herkes evi dipeş tabetel seri vere peyvin yani eğer nej Abdullah Gül viya partiya Ahmet Davutoğlu o Babacan vek partiye ki karbon derketna qada siyasiya Türkiye evi hebetir graniye kvançevya li yekun neyişte o hardu verin bahevdu بهفرا هفکاریه که چکن یا وک پرتیه که ام بیجن مثلا ام بیجن رخصنا که آواب کن ابلا گل بیانه اشت هیچی نه نه لو ما یعنی ام بیجن دسر اوکا ترکی او دبی کس باسوینا که اوجی فاکتوره که لیوا کمگو 2023 اب هفسنگی بری هر تشتی دبی کرد لو ما او خطا کو خبر خسر ام بیجن گرینگه کرد دبی وی بلوکی بشکنن yani کرد جنهاوا چونکی از جید زانم تو جید زانی وهاب جید زانه کی کو ای پارتی ده مثلا چاره سرکرینه ام بیجن کردی دا جمعه پیجی خرابتره ده مثلا دموکراسی دا جمعه پیجی خرابتره ام همو مرات آخشانر زانن او هدف اوی سیاست ویا ده سیاست ویا پینتی زانی از وقت پینه خودکی پینه تجرا yani به پینتی کرناگ جندرک yani ده خطک وان هبه ميلك وان هذا خيزك وان هذا هلوستك وان هذا لسروي خط وسروي هلوستي بكار من سياسات بكن او كوان كشفه تاق وقت وان جي كشفه ويدج لغوراوي هلوستك يبسين نا تشخنا برك تشيكنا تشخنا برك تزاني شي ام بيجن بهاره او كما حميزه ما بي وبهاره حميزه اي بارتي نابا يعني جبر ويا كده كنت بشي في تشخنا برها خراب بكن وخج اوكي جهه كاريا اي بارتي بدن علي حتى باشكاري بيجن جيك وهي بارتي لي ام نروي درنا جهه باش خد تشتكنا جهه يعني جهه بارتي الدوله هي ام بيجن سر حكومه اردوغان تشاو خوزا وزات بقرا ام بيكيجي ام ببينن يعني بيجن وك دبيجيا يعني نكن دبنا دريج دبا كان صار كل قوتنا كده انا خوزن رابيجن زم وك تشيو نكن دبنا دريج دبا جويو كده بيدرك yani Kurd ve hevsengiya heyi beri her çeşit hava dest bebikin xırvaşin xarabkin xonek pinaje iyi parti u CHP çünkü çıkışman tırnak ve işaret deriyor ana bejin tavajistan kad yeki denge Kurd işteki go na yani iştek tene o ev faktora Erdoğan ilser siyaseta Türkiye per giringe gelekere giringe mesela helbjartneji hina perzuye yani embejin hatta henek az denerim Türkiye bazı helbjartnin zudkin yani peşvakt dikin ev jixon nemimkune. Tuideyne aliye ki kad 2023 da ve Türkiye hırgıjartın çevreceğine ve ev hiç xod iştekine. Böyle antidemokrasiya Türkiye'de serdeste dibek ku hırgıjartın içine ve le ya rastı hinek çitkarın ve pozisyona te profesör Kran veka ku ji aliye wan dibêjim ji ber ku tu zanî çiqas pragmatîstin weka
politika که نه رئال politika که نه pragmatist بحثی بینن لی بلا دوی نابره دا گوتنا داوی امی بدن دیسا با دوچند دکتر وحب جوشکن بتر چوا بو دیالوگا ما خوش بو تگو ساعتی که Mego saateki ve saateki çılda kadar bas. Bu sedde kadar bas. Bu hina gelek perseni berdevam bikin her hadis saatini yaparım. Ben servani karibu bisekine. Jibovi yani gelek az jivi evkeci bir diyaloğu gelek keyif hoşbum. Ve keke Abdullah yani siyasete Türkiye anka keti tevlehevi ki hem lalik tevlehevi ki hem lalik tegasi ki heyi siyaset sinordar buyi bir sinor evet çava beşikandın keseki formüla bir anka desteği de tüneyi legerin heyir her ali legerin heyir her ali anka muhasebe ki henin yani sibedüs bir van muhasebe ve zede bibi mesela perskeki ki var heyi keki yaşar tülü hukuk meseleki hukuk peşteleri xaradı be aboriye mezediki abori xaradı be türlü siyasete mezediki siyasete ki polarizasyona ki mezin heye türlü mahfa mezediki mahf her dere sınırdardı be var pozisyon ekire şeki devir revşe Van Rojan le arenaya navnetevi de lehember Türkiye kampanyaya ke permezin heye yani belki Cenab-ı ve analizan dokinin şuayro runuştuna ektiya Avrupa. Ya Van kampanyalı Türkiye tesireki ser siyaseti ya ser siyaseti vakta tesira ev le bendanı tesiri nakın tesireki ters dikindi bura çünkü Van Van Çalaki navnetevi ve Türkiye siyaseta milli siyaseta bekayı zededi ki desti eğer berdevami emlemeze bikin eğer hezin navnetevi tavır bigirin elbette ki prensipiyal bigirin lember Türkiye duru direç Türkiye ne kadar berdevam bikin keketüz zani bir havaya haştırdı ki او تشبه هدف جوسيا انا هوا اوبراسيون داويه دولتي يعني هدف دا تسيرك برواجي ديك تشاوكو جناب تجيغو يعني بلكي ايرو هري سالم تابانا بارتيان دا بارتيا يا هدف ya kitap ya psikolojik gidine imkanı bir münakaşa bikin fakat tişteki zelala yani vakta navnetevi kalan navnetevi dikinci yek navnetevi ki tüneyi yani her alici viyaji seçer parçayı mesela vakta siyasete bahra spide Almanya ve Fransa liciki cuda sekin yani vakta ve navnetevi dibejin navnetevi ki yek tüneyi jibovi Van çadaki navnetevi ser siyasete Türkiye per bandore müspet nakın gerek mereviya zanı ve ezviya bejin fakat ez duhalı tişkidini bejin yani onliki can parametre mezebikin parametre hukuki siyasi abori eçandi vesaire van parametre geçtik xaradı be devi ülkede devi revşede gerek muhalefet zede ve iktidar kim be fakat enviya vaktan lekoyna mezebikin İktidar kendi ve pişkiriye desilatları kendi ve pişkiriye AK Parti kendi ve fakat muhalefet zeden abi. Yani siyaset keti var tengasi ki çünkü muhalefet gel ikna nakı veya jibo gel perspektif eki nakı bervan jibo an plan eki program eki bağveri akı lebinin veya nayne holi veya evka muhalefeti pişkiriye ki muhalefeti edici muhasebeki despe bükü ama bana geçtik bir şofinin ihtimal heyir belki Roger Vereci van Persklikadi Samkar'ın diyalog akademikte bir peydin kekim. Az gerek ki hoş bulduk. Gerek spastik. Az memnun bum. Gerek spastim. Gele hejayin binerin temaşavanın heja em hatın daviya berlama khaya diyaloga akademik. İro be du çavderin konkret ya rojeva Kurda u Türkiye rojane eko analizan dikin eko takip dikin şopinin gelvan bun
درکت هورته کو پیوستی به آخافتنا دسپیکا آخافتنا که لسر سیاست کرد ترکیه هیا کرد ترکیه باکور پتانسیل که مزنن کود کارن قدر خجی قدر ترکیه جی قدر هرم جی بگهرینن لی مخابن ایرو د رگه که کو تمثیلا و پتانسیلا سوسیولوژیک یا کرده رسن و خسر ناکه درکت آخفتنین میوان من درکت توریکو براستی او مسئله ترکیه بونا هدپه دوی ده چرچوه سوسیولوژی و انالیزین ریالیست باش بین تحلیل کرن او جبوما پرگرینگه جبر کو حیانها هر زیده یکو لسر هدپی و سیاست کرده مهندسیه دکن او استراتژیستن مدیا و رایا گشتیا ترکیه دیگمان دیتنام نیرنا من اوکو هدف حیاتیه که برهما او مهندسیه برهما او مهندسیه سیاست ترکیه لی اما پروبلم ما پرسکریکین می مزن وکا کردستانی وکا کردناوند هیا نتنی ام دوی مسئله جعالی ناوند ترکیه بنیرن جعالی ناوند کردستانی کو ام بنیرن براستی لور ریسکین مزن لسر خبونامه سر نتوابونامه سر کردستانی بونامه هیا ام بگومان دوی مسئله ما علاقه دکه چاوکو حوالی من گوتن راست کملتا ما جعالی خواه جعالی برجواندی آخش شروع که مسئله ترکیه بونه گاوکو رای خود ده هدف بجا پارتیا ما یا ما او ناسنامه کلکتیف وکا سمبولا ناسنامه کلکتیف دیبینن لورا آلیکاری دیکن لی لور خاپاندنه که مزن هیا کو انرژی ما تارومار دکه انرژی ما جه آواکرنا نتوی بر به آواکرنا ترکیه که آنتی دموکراسی انجام داده دوی ام و آخافتنا خواه بردوام بکن دوی مسئله کرد بری هر تشتی جاری اکادمیسیانین انتلیکتوالین سیاستمدارین روشنبیرین کرد و به آخافتن گلک سپاس کم جبو بشتریا و مخابن پرسین و ما زیده او نکر جبر کو براستی ما جی فهم نکر او وقتی ما چوا درباس بو لی باورم هر دو میوان میجی و سوز دادن کجاره کدن و مناسبت کدن و مجاره کدن هم دیسا دیگر هبن ایوار باش بشو باش گلک سپاس